Nije bilo dileme oko titule državnog stolnoteniskog prvaka u ženskoj ekipnoj konkurenciji. Novi Sad je prema očekivanju u oba finalna susreta play-offa savladao TSC iz Bačke Topole i osvojio 9. šampionsku titulu. Novosađanke su posle pobjede na svom terenu od 4-1 u revanš duelu kao gošće ostvarile maksimalnih 4-0 i na ubedljiv način postale šampionke. Finale, kao i svako finale, dosta teško, davali smo mnogo značaja priprema pred ova dva meča. Meč smo kod kuće otvorili pobjedom 4-1, ali to znali smo da nije gotovo. Kao što sam i rekao posle prvog meča, tim koji vodi Zonta Melik nikad ne može se podceni. To je vrhunski trener sa igračicama koje imaju jako puno iskustva, koje u svojoj igri imaju puno opasnih elemenata i za to smo se spremali. Stolnotenisirke iz Bačke Topole u finalu u dva susreta sa Novim Sadom dobile su samo jednu pojedinačnu partiju. Za njih je objektivno drugo mesto u Superligi maksimalan domet. Ja sam jako sretna što smo druge u državi, jako sam zadovoljna igrom cele sezone, cele ekipe i čestitam svojoj ekipi. Mislim da smo nudile otpor, moglo bi i bolje, ali na kraju je tako ispalo. Ali još jednom da kažem, jako sam srećna da smo druge u državi, jer prošle godine smo bile treće i sada smo napravile korak dalje. Za Novi Sad u domaćem prvenstvu igrale su Aneta Maksuti, Ana Marija Erdelj i Tijena Jokić, Reka Bezek i Sara Radak. Bez izgubljenog susreta stigle su do prvog mesta u Srbiji. Bili smo baš naoštreni za ovo finale, 7. titula u nizu nam je bila dodatni motiv. Svakako je to kruna ove sezone u kojoj smo ušli u 8 najboljih u Evropi. Zadovoljan sam, čestitam ekipi TSC na stvarno fantastičnoj borbi, znači one se nisu predavane do zadnjeg trenutka i to je moglo da se, iako je 4-0, praktično vrlo ubedljivo, sva 4 meča, moglo je to da bude i drugačije. U prvom finalnom meču play-offa Tijena Jokić je izgubila jednu partiju, a blistala je na revanšu sa 2 pobjede, ali i sve ostale stolnotenisirke Novog Sada igrale su na visokom nivou. Ja sam malo promenio postavu u odnosu na prvi meč, možda sam time iznenadio svog kolegu Melika, ali u svakom slučaju sam dao šansu i kapitenu Tijani Jokić, što oni možda nisu očekivali. Ona je iznala to na svojim leđima kao i uvijek do sada, u svih prethodnih 7 finala. Njenom igrom sam naročno zadovoljan, pogotovo posle teškog poraza u prvom meču. Još jedan put čestitke TSC-u, hvala mojim devojkama, hvala Novom Sadu, prosjećemo ovo na način koji znamo. Stolnotenisirke Novog Sada u ovoj sezoni do sada su ispunile sve postavljene ciljeve. Osvojili su 7. zastupnu titulu, a u Ligi šampiona Evrope stigle su do četvrtfinala. Igračice su bile na vrhunskom nivou cele sezone, znači cela sezona u kojoj smo na Super Ligi šampiona, bili smo dominantni, pobedili smo u svakom meču do sada, ovo je već 97. meč u nizu koji pobeđujemo, znači 3,5 godine bez poraza, taj teret nije teško nositi. Iz kluba nas stalno podsjećaju na taj neki rekord koji smo mi već postigli, to je možda ono što nas opterećuje, ja više puta kažem, aj već jedan put da izgubimo, da krenemo od 0 jer smo rekord već postigli, međutim, devojke to neće, devojke dobro treniraju svakodnevno, fantastične su, znači fantastične. Ono što mene raduje, kako dođe važan meč kao što je ovo finale, one su tu najviše fokusirane i pružaju najviše. Tako da ja mislim, kao pre meča sam im rekao da ovoj senčanskoj publici koja prati TSC, naravno u ovom hramu stolnog tenisa, pruže gledalcima spektakle i oni su to svakako zasluženi i mislim da su i moji igračici i igrači TSC-a stvarno dali svoj maksimum i pružili jednu lepu stolnotenisku predstavu publici u Senti. Poslednje domaće takmičenje u ovoj sezoni za novosadske stolnotenisirke u drugoj polovini maja meseca biće pojedinačno državno prvenstvo na kojem očekuju dobre rezultate.